ye discatom unu kunu one man nkofo bi ti abuche discato unu kunu wa jimi dodo unu yire one man obi discato unu yire na mu jimi Facebook se mu nkun mu fight maami ngege wa jimi too much bema jimi uba ka chem so wani atese mu ni twasiri ose wani atese me abuwa wo te pen me atade amehye obetimi ahye asia togo niema na ototo no posogele ni ewe kantamanto ni twasiri Medo ba de ase ode menkwa achemi na ene minimu asanso edi nhia ewo Attention TV so mepa me show mahwefo ne matiefo mo subscribe channel no ema me na mo share your videos no across all the social media platforms na mo like page no enso so nemu oden ema me sa na mo fa mo comment ni so se ye no so mu oden emra na mo piesie mi wedi emfa ema mo sa mo piesie no na tele mu ni se mbedi makunya na se de ne nsem akese na mbepu edi eguho edi ema mahwefo ene metifo ene insense be na etwegu Naana Brown na ne husband odi obi se ko abonten na omaiga na mu ni chese abrantie bia ne din edi Peter Paradise chese edi nsem bia ba beto abonten Naana Brown ani ni kunu anu odin ye pansema waka ne de ese woni enhwese me na natili na me baby hu bebere echo momienko tie odiwa age atese ewo social media so embra me wa hase ama ma bi frame wa US se mi ni ma mi ntie ma mi ngege na ma mi ngege nye mi ntie oba kwa winsa ni ni kunu ene sa ma me a ni wig kankan oti UK mi ntie omo na ma mi ntie ma mi ngege ompo bi asama enyo na odiska baba dada me ase me no obi ntam nyeska na mepe because mu kasa nyina no mu show ana yebeye we ama ana yebeye si ama ana yebeye si ama sa na muka sa ni emanu na mu yusu ya mu magali wo jimi sa nkwasi asam no ana mukache ge no ande wo jimi a wo kunta kwa su ni mfaso sikana na mu de dada oni no kunu kwasi empanyini nukuni kurani woni nukuni jimi mo jimi kura minti nukuni jimi wa jimi kura minti ase ja jimi no so bai fa wani meye video na ja oni twasiri na ogina na chi no oso brebe so life na ja jimi na ya ogina kire ka kwasi asam no oso be so video no wa jimi dodo onu yire no munum nsa mu buru sa no a na atram adwen mu bura na tramo adwen mi buafuo tie nkwasi asem a mote okika na fam trim onu yire sa munum nsa no a munum apetesi no a aya na yem se dam eyin mo agimi onu yire munum nsa na mo adwene no atene back to the bush ba ma jimi wu kwasi agimi fo unu sori a wo mekanya asasa wo da bia jimi na ntakwahunu wa bodam abua osia tare papa be no ato ahyeda jimifo da bi ogino ba chi na jimisam nko na wu jimi wa bodam abua wanya ntetiye kwasi oba kwa winsa ni we na control jimifo omo ba kwa winsa ni hu fi we onu tiwa na o control wa jimi wa me video a unto wa me din tura unto kwasi jimi uye videos audio sijije wa friend ewo u group muni twasiri asiam panyini sama na fra wo US wo so meye bibia ma mpa mo ye bibia ma ene na wo kun gidigidi sa no e ma na fra mi be ka kire me se mintie mu na mo ye ne papa e che ma mi ngege
Samba na no mu disika pia mo. Se mo mra me jimi sa unu kunu. Ye disika tomo unu kunu. Wa man kofo bi ti abuche disika to unu kunu. Wa jimi dodo unu yire. Wa ma obi disika to unu yire. Na mu jimi o Facebook se mu kun mu fight ma mi ngege. Wa jimi too much. Ba ma jimi wo ba ka chem so wani atese. Mu ni twasiri. Ose wani atese me. Abuwa. Wo te pen me atade amehye obetimi ahye. Asia togo niema no toton wo posogele ni ewe kantamanto ni twasiri. Sana man omu frame no. E man omu frame no. Samba na omu diske pian wo. Mimi yetani kwase megina wura mu nti no. Onu baba ba hye me bo se, o Peter de ye be yesi ama. Nti mindi so kwasia. Samba no omu jimu di mu ya kanfo ni nti no. Ye diska na mamo, mu fight ma mi ngege wonye. E man omu frame be ka san kwase asam ne kire me no. E man na disika. E de ato wo kwase be ma jimfo no yire. Se mu fight ma mi ngege. Sama mano so mu yankofo omu dwen nipa bi ho a nkomu nka create this problem. E man kwasiafo na fraw ana maami ngege ya ni bre maami ngege ya ni bre no samba na diske pian wo unu yiri kwasia chimifo osi don't forget maami ni wa mina akuti ache mun kwanam kwahwe video sa oba kwa wisani we eye fa maami ngege ho free tete maami amini sa akuti we nyina tuniyam wamba life da wa mini sa nkwasi akuti we nyina de aguniyam from 2020 akuti maami ya akutia wa mini nyina tuniyam movie so no wajimi ende wo ye video wo didi maami atami akose akwafa video ni de akwatu ni page o se egbo because akose na nkasa no maami ngege no mpenasem akose na nkasa no maami ngege no wachire no mpenasem nti mo akwanati mo ho ana bodamfo bi so di no ho abedwane na mo akwanati no se mo no mo na mo ben kwase ade na unu kwase aba magimifo no yire na e ma na mo tabu che di sky ma se ba kun kwase antakwa no yire wona ko yire wona di maami na tem enkofo di sky show no yire achi se mo njimi no samba an nka metie mu a kan mi fight mamo ba me nya jimifo because ma hu bi da 2018 ebi to me 2016 ebi to me 2020 ebi to me nti mi no nya kola biam ba biam me di mani a kire no hwa na me di mani a kire e ma na mu frame ni me tie omu a kan nei ka me didi ma me ngega tem ko sa ma no wo mu na edis ka ma onu kunu mumra me didi ma me ngega tem ma me ngega ni bradie ma me ngega ni bradie na kwasi abama weni ni yiri jimifo wo ya tinkran e di ono mu wo nkofo na ewrante dem mo kwasi abama wei mimi wafuo mi wafuo kakra kwasi abama wei a wonunu nkofo ene wo sresre wo kwasi kwa wisani wani na ebro kwa winsani babi tisa hu kwase ya no wosu onni bone aka obesu ni sio eya na beta social media na wusu abuwa kwa winsani ba unnum nsanu a na dan tisa otia yase o wi nsanu a so wa yase nti wusu abuwa ono yire no o wi nsanu sanu a na adanu su na wusu wajimi ho onu okunu no se ne musi abura jimi no mintiase kamo jimi ya kamo meye videos embe didi atem asiafo wa ya mu recording na mu record abuwa ba wu kwasia unu be hihya adwuma ye ya na wosu
And a man for sister ni su kwasia ba jimifo wa wensa na da ni sun ensa na wa we na da ni sun na wonim bone a wadi kwasia ba na oto no wonim bone a oni ni kunadi sa ne kun jimifo na ogire na achi no be me jimifo tintin basa kwasia wa bricha te se nwa ohun kwasia be me jimifo hwe ohun bi agina ho hwe ya hwe sententa arabia unu wiri kwasia ma postu ye hwe sentagens bi a hwe aboa wo ani ate kwasia mpanyini na mi atade mi matima to ahwe wo betima hwe bi aboa be ma o ba kwa wisani we na control uni twasiri we ya be ka fun a kire me stupid guy me say minim wa asam o na mu be da mi a very udia munya we study Omayade share me sound makwa ba ediba attention TV so makra mu da sene yesan we share